Ka te tiwi, ko puta he rauemi hō e ki ane He Aroha Te Aroha, ko tōna whāinga matua kia marama ki te ngau o te mamae, kia marama hoki ki ngā matatini katoa o te pauritanga tērā ka pā ki te whānau i te matinga o tētahi o rātou. I whakarewa hia te puka nei, i te marae o Te Ao Hou i Whanganui. Nā Julie Herewini o Ngāti Rangi me te ati haunui a pāpārangi i tuhi. Ko tā te puka nei, he arahi i ngā whānau, ki te āta takahi i te ara o te whairongo wā, mō ngā uauatanga me ngā whakamātautautanga katoa, i te wā ka mate tētahi o rātou. Kei a Te Kakenga Kawiti-Bishara te pūrongo. Waka puke ai te reo o Te Aroha, kia rātou kawe tūrangitia. 10 years ago, I lost my dad, and 5 years ago this year, I lost my mum, both from very different experiences. Ka tahi anoa Julie Herewini, ka wakarewa ina te rauemi hou a He Aroha Te Aroha, he puka ka waka ngāwari i ngā ritenga tangihanga, me ngā tūkanga e pāna ki ngā mate. Toko mai tēnei o ta kupu anga He Aroha Te Aroha i wakatinana. Wakatinana tia tēnei o ngā kore ka wainui ngā whānau. As a whānau, we kept having conversations. I kept writing things down, and then it got to a place where we were like, oh yeah, cool, it's all written down. Now what? We know that Wakapuke is one of the first waiata that sung at tangihanga here in Ngāti Rangi and on the river. And then if you dig into the kupu, as Mama Helen so eloquently talked to today, it really talks about grief and love and how they are intertwined. That waiata encapsulates the grief associated with loss, comparing the agony and the anguish to the thrashing waves, the whirling winds, the catastrophic gusts that spin us around and cause internal and eternal heartache. Kei roto I te titonga a waka puke, he waiata nā moe ruka, te wakaro matua mo te puka nei. The answers are already there within our waiata, the way that we talk about things, the way that we address things. This is a perfect example of seeing whiriangahua in action, being able to come up with a resource that you can deliver to the iwi, to anyone really. He rauemi tēnei kua kapo I te ngākau a Francis Horomia o Wiriangahua, he rautaki pūtea no Ngāti Rangi, ka tautoko I nā kaupapa ka wakaritea e o Nauri. Some of the topics that she spoke about what's involved in her resource, are things that we don't often think about, but they happen when it does happen. Really incredibly grateful to receive whiriangahua, and then incredibly grateful to have some beautiful people, Planihia Walker, Masete Kanua, Matariki Crib Fox, Helen Lay and Renee Tamiana to help edit and add into the kaupapa. He Aroha Te Aroha ka wakatinana tia e Herewini ki mua I tōna whānau, I tōna iwi. Te Kakenga Kawiti-Bishara, Taiuru News.